Reka nongere mbasuze mba nikaze inshuti bakunzi tubana hano ku muyoboro wacu wa YouTube channel yitwa Yosuwa TV. Tuje mu makuru agezweho by'umwihariko tujye mu burasirazuba bwo hagati mu ntambara ihanganishije Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi na Israel na Hezbollah. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we yatangaje ko ingabo z'iki gihugu cye zahanuye drone nyinshi z'ubwiyahuzi za Iran zoherejwe kurasa mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ingabo za Ukraine zimaze igihe zihanganye n'ibitero bya drone zo bwoko bwa Shahid Uburusiya bwahawe na Iran, zemeza ko zimaze kuba inzobere mu kuzihanura zifashishije ubwirinzi buhendutse kuzirusha. Iran kandi yari ikomeje kugaba ibitero mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kuwait. Ukraine yabyijeje kubifasha guhanura mwene izi drone zaraswaga na Iran. Tariki 20 Werurwe 2026 nibwo Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Ukraine yohereje mu bihugu bitanu byo mu burasirazuba bwo hagati abantu 228 bazobereye mu byo guhanura drone za Shahid kugira ngo babifashe kurinda umutekano w'ikirere cyabyo. Ikiganiro cyasohotse kuwa 10 Mata ni kuri uyu munsi nibwo Perezida Volodymyr Zelensky yabwiye abanyamakuru ko ingabo za Ukraine zagize uruhare rukomeye mu guhanura Shahid zoherejwe mu burasirazuba bwo hagati ndetse ikoresha ubwirinzi bwakozwe n'ingabo z'igihugu cye cya Ukraine. Volodymyr Zelensky ati ibi ntibyari ubutumwa bwo gutanga imyitozo cyangwa kwitoza, ahubwo n'ubufasha mu kubaka ubwirinzi bugezweho bwo mu kirere bukora neza. Umukuru w'igihugu kandi yanasobanuye ko ingabo za Ukraine zafashije ibihugu byinshi ariko ntiyavuze amazina yabyo, hasobanura ko nk'ingurane nabyo biri guha igihugu cyabo iby'ingenzi gikeneye birimo intwaro ndetse n'ibikomoka kuri peterole. Ati turi kubifasha gukomeza umutekano wabyo nabyo bikaduha umusanzu mu budahangarwa bw'igihugu cyacu. Ibi birenze kwakira amafaranga. Kuva tariki ya 8 Mata keretse muri Liban na Israel undi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati biratuje nyuma ya Amerika na Iran yemeye guhagarika ibitero ibyumweru bibiri mu gihe hategerejwe ibiganiro by'amahoro byateguwe na Pakistan biteganijwe kuba kuri uyu wa gatanu. Tukaba tugomba kureba ikiza kuva muri ibi biganiro. Hanyuma kandi tujye no kuri inkuru ko Uburusiya bukomeje kungukira bikomeye mu ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Uburusiya bushobora kwinjiza yikubye inshuro ebyiri yo bwari busanzwe bwinjiza avuye mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peterole kugera kuri miliyari 9 muri Mata mu 2026 biturutse ku ntambara Amerika ifatanijemo na Israel bagabye kuri leta ya Iran. Nkuru y'isesengura ryakozwe na Reuters biro ntaramakuru by'Abongereza igaragaza ko hari ikimenyetso kigaragara cy'inyungu idasanzwe Uburusiya, igihugu cya kabiri ku isi gitanga peterole nyinshi, ikomeje kugira bivuye ku ntambara yo muri Iran. Intambara ya Amerika na Iran kandi abacuruzi ba peterole bavuga ko yateje ikibazo gikomeye ku rwego rw'ingufu kitigeze kibaho mu mateka y'ibi bihe bya vuba, kuko ibiciro byahise byikuba hafi inshuro ebyiri. Nyuma y'uko Iran ikomeje kugabwaho ibitero no kuraswa bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahise ifunga umuhora wa Hormuz unyuramo nibura 20% by'ibikomoka kuri peterole bicuruzwa ku isi yose. Byatumye kandi akagunguru ka lisansi gatumbagira cyane karenga ku $100, bitari bisanzwe bibaho na mbere. Ku ruhande rw'Uburusiya kandi kuva umuhora wa Hormuz watangira gufungwa, bwatangiye gukomorerwa gucuruza ibikomoka kuri peteroli na gaze ndetse bunatangira kubona ubusabe bwinshi n'inyungu zitari zisanzwe. Isesengura rya Reuters rigaragaza ko hashingiwe ku mibare yibanze nibura muri Mata mu 2026 Uburusiya buzinjiza amaruble, amafaranga akoreshwa mu Burusiya angana na miliyari 700, no kuvuga miliyari 9 z'amadolari y'abanyamerika avuye kuri miliyari 327 z'amaruble byinjije muri Werurwe. Ibiciro by'akagunguru ka lisansi yo mu Burusiya kandi byavuye ku $48.59 byariho muri Gashyantare bigera ku $77 muri Werurwe 2026. Uburusiya kandi butangaza ko bunakomeje kubona ubusabe bw'ibihugu byifuza ibikomoka kuri peteroli na gaze ku bwinshi, bityo mu gihe intambara ya Iran yakomeza bwo bwabyungukiramo, nubwo Ukraine nayo ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibangamire urwego rw'ingufu rw'Uburusiya. Andi makuru kandi hagezweho by'umwihariko tujye kuri iyi nkuru ivuga ko
Louise Mushikiwabo umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa yamaganye igitero cy'ingabo za Isirayeli cyatwaye ubuzima bw'abarenga 250 mu gihugu cya Libani. Tariki ya 8 Mata byari kuwa kane nibwo ingabo za Isirayeli zatangaje ko zagabye igitero gitunguranye kandi gikomeye cyane muri Libani, zisobanura ko cyari kigamije gusenya ibirindiro by'umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah. Isirayeli kandi yagabye iki gitero mu gihe yo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahagaritse by'agateganyo ibitero byagabaga i Tehran kuva muri Gashyantare 2026 nyuma y'aho Pakistan bisabye guhana agahenge k'ibyumweru 2 mu gihe hategerejwe ibiganiro by'amahoro bizahuriza bombi komeza y'ibiganiro. Minisitiri w'ingabo wa Isirayeli Israel Katz yasobanuye ko ibikorwa remezo byinshi bya Hezbollah byarashwe byari hagati mu bice bituwe n'abaturage, cyakoze ko hakozwe ibishoboka kugira ngo bidatwara ubuzima bw'abatagira aho bahuriye n'uyu mutwe witwaje intwaro. Nubwo Isirayeli kandi isobanura ko yarashe ku bikorwa remezo bya Hezbollah, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Libani uhamya ko harashwe ku bice byiganjemo abasivili bikorerwamo ubucuruzi kandi bituwe cyane. Uyu muryango wanatangaje ko abantu 254 bapfiriye muri iki gitero cyagabwe ahantu harenga 100 hirya no hino mu gihugu, abandi 165 bo barakomereka. Minisitiri w'ubuzima wa Libani yitwa Lakan Nazaruddin yatangaje ko iki gitero cyashyize igihugu cyabo mu bihe bidasanzwe, asaba imiryango mpuzamahanga kubafasha mu kuvura abakomerekejwe n'iki gitero. Ku wa 9 Mata OIF yatangaje ko Mushikiwabo Louise yamaganye iki gitero ndetse yihanganisha imiryango yabuze abayo ndetse anifatanya n'iki gihugu gisanzwe muri uyu muryango muri ibi bihe by'akababaro. Umuryango wavuze ko umunyamabanga mukuru wa Francophonie Madame Louise Mushikiwabo yamaganye igitero cyagabiwe kuri Libani n'umurwa mukuru wayo tariki ya 8 Mata cyateye impfu zirenga 200, yihanganisha imiryango yabuze abayo nifatanya n'umuryango w'abavuga igifaransa wo muri Libani kuri uyu munsi w'icyunamo. Mushikiwabo yasabye ko amategeko mpuzamahanga yubahirizwa, ashima agahenge kashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, anasaba ko hongerwa imbaraga mu bikorwa bya diplomasi kugira ngo uburasirazuba bwo hagati bugire amahoro arambye. N'andi makuru kandi hagezweho tujye kuri inkuru ivuga ko umugore wa Donald Trump, Melania Trump, yatangaje ko nta mubano wihariye cyangwa ubushuti yigeze agirana na Jeffrey Epstein wakurikiranweho ibyaha byo gucuruza abakobwa bato hagamijwe kubasambanya. Melania Trump yahakanye amakuru ndetse amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko Epstein ari we wamuhuje na Perezida Donald Trump mbere yo gushakana. Yavuze ko we n'umugabo we bahuriye mu birori byabereye mu mujyi wa New York mu mwaka wa 1998, imyaka 2 ugereranije n'igihe bahuriye na Epstein mu bindi birori bari bitabiriye hamwe na Donald Trump. Trump asa kandi n'uwashatse uburyo dosiye ya Epstein idakomeza kuvugwa cyane ndetse anamaze igihe agaruka ku ntambara bahanganyemo na Iran, akirengagiza ibya dosiye ya Epstein. Melania Trump, umugore wa Trump, kandi yanasabye ko abahohotewe na Epstein bazatumizwa mu nteko ishinga amategeko bagatanga ubuhamya bwabo ariko babanje kurahira ko bavuga ukuri. Melania yavuze ko atigeze aryamana na Epstein ndetse ko atigeze anamenya ko hari ibya Epstein yarari gukora. Ati ibinyoma bimpuza na Jeffrey Epstein bikwiye guhagarara none, ntabwo ndi mu bahohotewe na Epstein. Reuters yanditse ko Melania Trump yabivuze asoma itangazo akanga ko abanyamakuru bamubazaho ibibazo. Melania yanahakanye ko atigeze na rimwe ajya mu ndege ya Epstein cyangwa ngo asurikirwa bwite cy'uyu mugabo, hano bivuga ko yacururizaga abo bana b'abakobwa. Uyu mugore yanavuze ko atari umutangabuhamya muri iyi dosiye ndetse izina rye ritigeze rigaragara mu birego biri mu nkiko, iperereza rya FBI cyangwa se ahandi hose mu buryo bw'amategeko, buryo ko ibinyoma bikwirakwizwa bimwangiriza izina gusa. Ku wa 2 Mata 2026 nibwo Donald Trump yirukanye wari minisitiri w'ubutabera Pam Bondi, ndetse kimwe mu byo yazize harimo n'intege nke mu gushyira hanze inyandiko z'ikirego cya Jeffrey Epstein. Trump wabaye inshuti cyane na Epstein yavuze ko umubano wabo uhorangiye mu myaka 2000, izina rye kimwe n'ay'ibindi byamamare, abayobozi, abanyapolitiki n'abahanzi hagaragara muri iyi dosiye ya Epstein, abenshi bagahakana ko uruhare baba baragize mu byaha uyu mugabo yakoze yitwa Jeffrey Epstein. Hanyuma mu yandi makuru kandi dusoreze no kuri iyi nkuru ivuga ko uruganda rukora rw'Abahorandi rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye Heineken rwatangaje ko rwagurishije imigabane yose rwari rufite muri Bralima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Itangazo rya Heineken kandi ryasohotse kuri uyu wa 10 Mata 2026 risobanura ko iyi migabane yagurishijwe uruganda rwa Arena Holdings Limited rwo mu birwa bya Maurice. Bralirwa yashinzwe n'abashoramari babiri mu 1923 kuva mu 1986. Igice cyayo kinini kirimo kwenga ibinyobwa bikwirakizwa no gucunga abakozi cyari mu maboko ya Heineken kuko niyo yari ifite mu migabane myinshi. Uruganda kandi runakora ibice byinshi byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo n'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, Kinshasa, Kisangani muri Chopo ndetse na Lubumbashi muri Haut Katanga. Heineken kandi ivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byayo mu burasirazuba bw'igihugu mu mwaka ushize bitewe n'imirwano yanganishije ingabo za leta ya Kongo n'ihuriro AFC M23. Imirwano yatumye Heineken ishyikiriza ibikorwa byayo mu burasirazuba bwa Kongo ikigo Synergy Ventures Holdings Limited cyo mu birwa bya Maurice kugira ngo kibungabunge umutekano wabyo n'uw'abakozi bayo. Ibikorwa bya Heineken mu bindi bice bitekanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo byarakomeje, bisobanura ko umutekano nugaruka ishobora kongera gukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire cyane mwese twabanye, dusubire mu yandi makuru haraza kubagezwaho mu kanya. Ni Yosuwa TV, mukande subscribe.